Кунакlar, кадерле жетекчилерибиz, достар чарасына жыйылдык. Шәҗәрә нәсел тарихы дигән сүз. Күренеп тора, Татшуган халкы үз нәсел тарихын саклый. Борынгы бабалары төзегән нигезләрдә яшәвен дәвам итә. Татар шуганы Азнакай районының төньяк-көнчыгышында урнашкан иң борынгы авылларның берсе. Ыкның сул як кушылдыгы булган Ямле Өшегән инеше буена урнашканга Өшегән дип исемләгәннәр аны. Өшегән кыскартылып Шуганга әйләнгән. Бу шәҗәрәнең тарихы бик зур. Авылның нәсел шәҗәрәсе Тәмәй бабайның 10нчы буын оныгы, авылның беренче агрономы Әхмәдиша Әхтәмов зур итеп авыл шәҗәрәсен төзи. Шулай ук Тәмәй оныгы Әбелкәрәм Хайдаров 1957 елда аны кириллицага күчереп эшли. 1980 елларда Казан кешеләре нәселеннән булган тарих укытучысы Исрафилов Камил Кәрәм улы аны яңартып мәктәп музеена урнаштыра. 20нчы гасыр ахырларында нәсел шәҗәрәләрен өйрәнү, аны яңарту үзе бер зур традициягә әйләнә. Әхмәдиша бабай йортына килен булып төшкән Биектау районы кызы Гөлсинур Шамил кызы, кайнатасы Ленин орденлы агроном Сабир Әхмәдишин белән күршеләре легендар танылган музыкантлар нәселеннән булган Салихов Хаҗиев ярдәме белән шәҗәрәне яңарта, аңа яңа туган буыннарны өстәп эшли. Татшуган мәктәбе укытучылары Шайхулова Рузилә Мөдәррис кызы һәм Ракипова Рамилә Рауил кызы укучылар белән гаилә тарихларын өйрәнеп, район, республика, Россия күләмендә уздырылган шәҗәрә бәйгеләренең җиңүчеләре булалар. Бүген авылның һәр баласы нәсел тарихын яттан белә дисәк, һич ялгыш булмас. Бүгенгесе көндә шушы шәҗәрәне тагын да яңартып, мәчет яңа форматта, заманча таләпләргә туры китеп. Хәерле көн, хөрмәтле райондашларыбыз, авылдашларыбыз, Татшуган халкы, хөрмәтле ветераннарыбыз. Беләсезме? Бу гаҗәеп улы бәйрәм. Күңелләрне сөендерә торган, күңелләргә бер җылылык бирә торган, тарихка кайта торган, үзебезнең нәселебезне актарып чыгарып, әллә нинди бабайларыбызны, әбиләребезне искә ала торган улы бер бәйрәм. Менә мондый бәйрәм миңа калса ул изге бәйрәм. Мин аны шушындый бәйрәм дип атар идем бүген. Без сезнең белән менә бүгенге шушы изге бәйрәмгә җыелдык. Зур хөрмәт белән мин чын күңелемнән үзебезнең район җитәкчесе, гомумән җитәкчеләр исеменнән бу эштә катнашучы барчагызга да тирән рәхмәтемне белдерәм. Менә безнең каршыбызда легендар шәхесләр тора. Нәҗип абый, Нәҗип Накыш, аны без телевидениедән генә күреп беләбез. Аның хезмәтләре, аның эшләре, аның тарихи язмалары, ул дөньяга сибелгән әйберләр. Менә шушындый легендар кеше белән без бүген очрашабыз. Күрәсезме, бу бәйрәм түгелмени? Бу уллы бәйрәм. Һәм әлбәттә шушы эшне башлап җибәргән шәхесләребез монда. Равил хәзрәт, сез мин инде зур хөрмәт белән үземнең коллегамны Камил Кәрәмовичны да искә аласым килә бүген көндә. Менә әйтеп киттеләр, Әхмәдишиннар нәселе һәм башка нәселләр дип. Аларның барысын да искә аласы килә. Беләсезме, әле менә Нәҗип абый белән сөйләшеп торабыз. Менә шушындый шәҗәрә ул бүген Татарстанда монда юк. Беренче булып менә шушы Татар Шүгән авылында шушындый олы шәҗәрә барлыкка килде. Үзенең иченә, үзенең барлыгына 18 нәселне керткән шушындый шәҗәрә барлыкка килде. Мин үзем дә читтә түгел бу әйбердән, үзем дә шөгыльләнергә тырышам. Үземнең нәселнең дә 13 бабасын бүгенге көндә эзләп таптым. Мин инде сез бәхетле, сезнең әле язып калдырган шушындый тарихчыларыгыз бар. Авыл районыбызда бу эш яңа башланып китә дип әйтә алмыйм. Бу эшне инде без берничә ел дәвамында алып барабыз. Сәпәй авылында барлыкка килде олы шәҗәрә. Без аның белән республикада беренче урын алдык. Аның буе гына да 6 метрдан артык. Һәм менә шушындый башка шушындый шәҗәрәләребез бар. Ләкин авылның бөтен нәселен керткән шәҗәрә ул әле тарихта менә беренче тапкыр шушы Татар Шүгән авылында, сезнең авылда. Сез белә инде, без аның белән берлектә
Татар конгрессында бұл китапларына тәкъдир иттік. Білесізме, бүгін 60-тан артық ауыл болса, шының 36-сының бүгінгі күнде басма тарихы бар. Басма тарихы китап бастырып шығардық біз. Бұл өзі бір зор айбір. Бұл өзі бір ұлы изге іш. Міне шушылай етіп біз бүгінгі күнде өзіміздің бабаларымызны, өзіміздің тарихыбызны, өзіміздің асылыбызны юғалтмасқа керек. Тарихын білген кішігіне, өзінің несілін білген кішінің міне келешегі бар. Міне шушы келешекні біліп, аны енді өзіміздің балаларымызға, сабиларымызға, нарасиларымызға тапшырып, келешекте матур етіп, ешерге насип болсын еді. Мен шын көңілімнен тағын бір қат, бұл изге іште қатнашушыларға барығызға да тирен рахметімді жеткерем өзіміздің жетекшіміз тарафынан. Барығызға да Құдай тағала сізге исәнлігіңізді, саулығыңызды берсін ие. Бұл изге іш өзіңізге мені білен әйленіп қайтсын еді. Hem келешекте де әлі, мен иманым камил, мен шанып әйтем, бұл изге іш біздің тұқталып қалмас, біздің райында тұқталып қалмас, татар халқында тұқталып қалмас. Міне шушылай етіп, өзіміздің шожерелерімізді барлыққа кетіріп, өзіміздің бабаларымызды, әбилерімізді еске алып, оларға дұға қылып, келешекте де әлі матур етіп ішерге насип болсын. Рахмет барығызға да исәнлік, саулық, күнлеріміз міне шушында яқты болсын, бізді бір нендейде шер қорқытмасын, келешекте де бір-бірімізді хүрмет етіп, матур етіп, дүнияның, тұрмышының, нәсіл нисбетінің қадірін біліп, матур етіп, әр бірімізге де ешерге насип болсын. Бәйрем білен барығызда. Әр баршаларығызны да Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti boyunca selamlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hemen de şu izgi hoş seferlerinde buldum. Şu vakitte Ka'batullah tiresinde eğlengende Allah Teala'dan yalvarıp dua kılıp sıradık. Ya Rabbim Allah'ım şuşa tutalgan işlerimiz onu etsin idi. Şuşa tutalgan işlerimiz boşlanıp gitsin idi, devam etsin idi. Rabbim Allah'ım bizge hayırlı işlerini nasip etsen idi, şuşa işine devam ettirmeli. Hani de şuşa hoş seferlerinden kaytığıma bizden avuldaşımız, Ali Sapağız yılda yanileri, tuğanları, yakınları ruhuna özlerinin tuğan negizinde Kur'an meclisi ütkere. Uzman yılda şu ay oldu. Hacdan kaytığımı kütüp durdu da, şunda onun tuğanı da hacda bulgan idi. Bizge Kur'an meclisine şakırdı. Hemen de Kur'an meclisinde men tüzmedim, Ali Sapağ'a şuşa təqdimime gittim. Ali Sapağ şuşunda iş yapta bizden. Şunu başka bir şeylerge, şunu kuzgatırga yedi. Şimdi buna şuşa Allah Teala'dan sıralan dualarımız, kılgan dualarımız kabullardan buldu. Bugün indi biz, bizden tiz arada ol, bir yılda ötmedi bizden bu hoş kılganlar. Indi meşritimizin divarların, meşritimizin işlerin, şuşu şecereler bizi. Haminde hürmetli din kardeşlerim, şunu da eski olarak gerek. Bizge bana hatili yasalgan şecerelerimiz onlar kartı formasında idi. Ama indi mene Palisapa onu ağaç formasında. Dulqinlanmışı indi sözde etip olmayı. Biz 66 yılda, 1966'da. Onun temli suların içmişe turmadım. Onun ormanlarından jileklerini üzmişe turmadım. Bik kızganış ömür uzatıra. Biz yaş vakittağına onun kaderini bilmemiz iken, mene ulgaygaçtın indi bilgili hazır. Mene enkeyim vafat. Ondan soň abıyım vafat. Ondan soň bir tuğan opam vafat. Ondan soň indi kilinimiz de vafat. Mene min hazır abıyımның hem opamның balaları bilen birge kaldım. Mene olar benim karşımda tura. Eğer de onlarını televizyonu görsətip Bizning Osaka jamgiyati ishlab kela. Hem mene eng kuchlileri, hem eng ulisi ol bizning Qozon jumhuriyatimizda shaytirgan Osaka jamgiyati. Ol bugungi kunda onu da jetaklik. Bilasizmi, Qozonga kelgan barliq Osaka yo'llarini borlab, o'zine yaqin etib, o'zi bilan birga ish olib bora. Menen indi kishi yuragi, ulu yurakli shunday izgi kishi. Men Xalisapa sizga chin ko'nglimdan ulu rahmatimni aytaman. Hürmetler üstegenler, hem de şuşunday ko'p material toplangan.
андай мәгълүмат булмаса, шул кадәр белешмәләр булмаса, материал булмаса, bunday шәҗәрәне эшләп булмый. Һәм менә үстүбендә шикелле күренеп тора нәсел. Ул теге хронологик тәртиптә бара, иң борынгы бабайдан башлап, өстәге яңа туган оныкларга хәтле анда үзләренең көчлерәк әлишә ала. Менә шуңа күрә, менә бу шәҗәрәдә bu әле сезгә башлангыч төп материал булып кына хезмәт итә ала. Менә сез фотога төшереп, күчереп алып, үзегезнегә билгеле булган хатын кызларны һәм кияүләрне монда язып куя аласыз янәшәсендә. Туган елларын язып куя аласыз. Менә бу сезнең авыл өчен, менә Халисә ханым тарафыннан тапшырылган бик зур бүләкләрне гатырга ярдәм итә, табырга ярдәм итә һәм никах мәсьәләләрендә дә bir ölgü bulup tara. Çünkü jide bulunga hattı bir şuşu neslinin kanı katlanan şuat kattığı. Şundan sonra indi katlanan nesilden bulan kişiler ilmenşe alalar. Bana bu yaktan da bu ehemmiyetli. Umumen bana bu şecere bizge küp tarihi məlumatlar verir. Bizning isimler iskitmiş matır bulgan. Başta bizning anda Türkiye isimler. Bana Timir, mesela Şantimir, İltimir gibi isimler, onları teki tabiattan alınan isimler, ay teki kıyaş ismi, mesela yıldız isimleri, onları kuşavaray bilen sonundan indi dini isimler. Televizordan koşan Halis apani ko'rsatirlar ekan deb televizor qilin saatlar bo'yi saqlab o'tiradigan edik. Bugun Halisa qatnasha turgan teatr qo'yalar ekan degashdan butun avul aning televizordan keta turgan edi. Ham mana shu avulibizdan chiqib ketgan G'alima abining oltin birtigi kibak qizi bugun endi Qozonning ulu ishlarida ishlab, javobli ishlarida ishlab, turmushning o'zida qo'ynab, bolalar o'stirib, tuğanlarını bir yudruqday dinab, bugun endi ul g'umri bo'yi, bugungina tugil, avulini unutmadi. Shu mashti bizga da ul har vaqt yordam etib turdi. Avulimiz bilan qiziqsinib turdi. Onun qirina kimlargina bormadik ekan. Bugun ona hurmat etgan, ona yaqin etgan kishilarimiz mundagina tugil. Bugun shu avulu sabab, avulu bo'lish sababligina bizning munda kishi oz yig'ildi. Ol bizning avulibizning shin ma'nosida ulug'urlig'ini. Biz shin ko'ngildan rahmat sizga. Ijodiy o'ngishlar sizga. Shu ijodlaringiz bir vaqtda da soyiqmasin. Rahmat sizga shin ko'ngildan. Mana o'tganin bugün de bizim turmushimiz bor. O'zi bizning avulibizda g'irlab yosh oilalar yashaylar, xizmat etalar. Bugün 70'in o'tgan Sibg'atulla Xotib abida bizning keng qirlarimizni kombaynda inglab jirik. Ol bizning yoshlarimizning o'rnagi. Avulibizning har birisi turunda uzun uzoq etib motor kishalar o'tkarillik, motor etib bayramlar o'tkarillik. Har bir kishi bizda oltinda hasnadir. С главой района у нас замечательные отношения. На открытии итоговой выставки было сказано много теплых слов. Сейчас мы в другом месте Азнакаевского района с не меньшим воодушевлением находимся здесь на открытии такого замечательного праздника. Şundan da bu avluga yakınayanda ko'ngil sizlar naqsh uşaqlar qo'yamiz degan. Avulning uramına buruqa şanın kulların kurgaşından ko'ngillarimni tüp bizning avluga qo'ygansak. Tege avul jonini xoliq deb aytmayman mana yashaymiz shaharlarda bugungi kunda. Şuna endi ular boshida bilamda qo'yilmaganlari ismidan da bizning avuldoshlarni mana shunday zo'r bayram bilan qutlashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qardoshlarım. Shundan da bu shajara yozuv Peygamberimiz Muhammed sallallohu alayhi vasallamdan vaqtdan o'tib kelar. 1400 yil ilgari yashagan Peygamber sallallohu alayhi vasallamning shajarasi nasl nisabi necha buğuna anda ondan ortiq buğuna yozilib qo'yilgan ham biz anda bugungi kunda da Mavlid bayramlarida esga olib uni o'qiymiz. Ham endi Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytgan bir hadisida bor. Kim nasl jiplarini nig'itsa degan shuning umrida uzun. Şajarası da menga qarab. Bo'ldi. Молодцы.